Kurdistanê. Çünkü Kurdistan landika mirovatiye. Heysam Butros, Kristiyana li bajêrê Duhokê dijît. Navê xwe tomar kiriye li bere biçîte hewlêrê bû pêşwazîkirina Papa Fransîs, Papayê Vatikan. Bû wî rîdaneka giring e, ji ber ku yekem care Papa dihête Kurdistanê. اف تشتهات يبيري حدثك التاريخية وميجية الكردستاني وبومجي وقت مسيحية كردستاني اي كمين جارة بابا بيتا كردستاني وام تشاوخو بينن يعني ام تلفزيون بينن ان وين بينن ام تشاوخو بينن وواقع حالة جيب بينن وتشتكي باشا بومجيك وبشتواني هيك جي بو مسيحية كردستاني دا بزانن دفر الديجيك بزانن ارامي وخوشي الكردستاني اللي بيري نبيجي اتكرن كل واحد يريد يسجل اسمه بس نحن مثلا عددنا كانوا انطونا المانجيش ناوین وان کسین کلبره بچنه پیشوازیا پاپای بریکا قشو انجومن دیران هاتینه تومار کرن. بو هر گندکی و دورکی ریجه یک هاتیت دیار کرن. بریاره 1400 کس جه 4 ابراشین دهوک زاخو آکریو شیخان بچنه هولیره و پیشوازیا پاپای بکن. و پاشی نویجکاب کم بکن گلبره پتری 10,000 کسان دوی نویج کرنه دا آماده ببن. هل اسماء اللي سجلناها افنافن قومتو مارقرنا مجهولير رشاندنا داكو آليين او لكاري الجم خوتو مار بكن جبركو هر كسي درباسي ميدان آهنگي ببا دوي ناويوي هاتبه تو مارقرن رقماوي پشكينين بكن اگر الجموان هبه واتا هاتيه تو مارقرنو ريبيتي داين قو درباس ببا مسجل فيسمحوا بالدخول. لدیف آمارن کنیسین کریستیانان لی پارزگاه دهوکه نزدیکی 50,000 کریستیانن خوجه لهنه. پتریاوان جه آینزای کاتولیکن. پشتی ریدانن سال 2003 نزدیکی 25,000 کریستیانن دی جه بغداد باجرن دین عراقی هاتینه پارزگاه دهوکه. لی پارزگاه دهوکه نزدیکی 100 گندن کریستیانان هنه. کو خوجهن راسنن دفرینه. هاتنا پاپای بوان ریدانکا گرینگه. جبر هندجی جهر گندکی و جهر کمکی هندک کسان خو آماده کریه. کو بچنه پیشوازیاوی. ایوب نصیری روداو. دهوک.